bacu bakunzi ba B-Info bakunzi bo mu Gisaka TV reka ndabaramutse ndabaye n'ikaze ba kino kiganiro cacu ni kiganiro novuga yuko ari kiganiro cihariye aho turi kumwe n'umwami w'Igisaka umurongo wa telefone tugiye kuyaga ni cyane vyinshi ko biravugwa turaza guhera neza na neza mu gihugu ca Tanzania turabe situation yakitiwe uko vyifashe ndetse tunarabe ibijanye n'umusako umaze iminsi uri kurabera mu iki gihugu turaje tubigire ko nono navyo dushobore kubabwira byinshi kubijanye nuno musako aho ibintu bigeze tunababwire ko manifestation muri rusangi nyambi kibandanya tubibabwire nyambare hagaze navyo tubibabwire turaza no kubabwira kubijanye n'ibiriko birazunguruka hagiye atandukanye aho bavuga yuko Perezida w'igihugu cy'u Rwanda Perezida Paul Kagame yofise ubugwayi komeye cyane ari nabwo buriko buratuma uno munsi agendana ikintu kimeze nk'igipo mu ikoti navyo turaje tubigaruka ko dufise umunyarwanda w'iwabo azi vyinshi amuzi ku bijanye n'ubu bugwayi araza kubidusangiza muri rusangi turaza kurahira turaza kukubitira ku bijanye n'umubonano wabaye hagati y'abaperezida bagiye batandukanye bahuriye mu gihugu ca Tanzania aho ubona yuko ibintu bitari vyoroshe ndetse bashoboye kugira n'akaryo keza kugira ngo bashobore kuyaga bigiye bitandukanye navyo turaje tubigaruke ko mu buryo bwiramvuye turaza no kuyaga kujanye n'ifunga ry'imipaka bitaramenyekana aho igihugu ca Tanzania kivuga yuko kigiye gufunga imipaka nubwo kitashoboye gupresiza muri rusangi iyo mipaka igiye gufungwa naye babwiye mfise umwami w'Igisaka ku murongo wa telefone ntangura ndamutsa cyane umwami w'Igisaka ndabarakora mu cyane umwami w'Igisaka akoze cyane munyamakuru kandi musesengutse ndagushimiye kandi mwaye kaze nano mu Gisaka TV abakuzi bacu tubana umunsi ku munsi ubwo banirenze rya jambo bwana munyamakuru abakuzi bacu bavuze ati rwose ntago tugukurikira ntacyo tubishyuza ntabwo muri ibisambo abo dukurikiye turabazi rero abakunzi bacu babana natwe umunsi ku munsi ndabaramukije ndetse naho kuri B-Info Plus nuko ahari izero tugiye kujyana ikiganiro cyiza murakoze urakoze cyane mwami w'Igisaka navuze ingingo zigera kuri 4 ariko reka twitize duhere kuri no ngingo igira 4 kukijanye no gufunga imipaka ku gihugu ca Tanzania nyuma yaho habaye imyigaragambyo idasanzwe imyigaragambyo yashoboye kwangiriza ibintu byinshi mu miji cyangwa mu bisagara bigiye bitandukanye by'igihugu ca Tanzania mbega iki kintu mwami w'Igisaka urakivuga ko iki niye mipaka wibaza yuko igihugu ca Tanzania coba kigiye gufunga ubu tuvugana Promosi idasanzwe ku ndwara zitandukanye harimo nka diabete, hypertension, hepatite, impyiko na prostate. Waba sugira ububabare mu nda bushingiye ku moko y'inzoka zitandukanye nka amibe, teniya n'izindi cyangwa ukunda kugira ibibazo byo mu nda bidasobanutse ufite se ahubwo indwara z'uruhu cyangwa ukeka ko wahumanyijwe yabazaniye promosi idasanzwe kuko ubu kuvurwa ari nk'ubuntu abangaba bafite inkomoko muri Tanzania kuko bakorera muri East Africa yose ndetse bagakorera no mu Rwanda bafite ubunararibonye mu kuvura bakoresheje imiti ikomoka ku bimera bavura cyane abagore bakunda kugira ibibazo mu myanya y'ibanga nk'ama infection imihango idakama n'ibindi bavura kandi n'abagabo bagira ubushake buke mu gutera akabariro n'abatishimira ingano y'igitsina cyabo bakagira umwihariko kandi mu kuvura abakeka ko bahumanyijwe cyangwa barozwe n'inzobere mu by'ubuzima bahamagare kuri nimero ziri kuri ekra yawe bagufashe akarusho nuko aho waba uri hose ku isi bakugezaho imiti yabo kuko bakorana na DHL ariyo isaha ku isaha mu gihe ibiganiro witwa Patrick Nyamvumba uhagarariye u Rwanda mu gihugu cya Tanzania yagiranye na Samia Suluhu no kuvuga ngo uyu ambasaderi w'u Rwanda muri kiriya gihugu yahuye n'uyu muyobozi mu by'ukuri bagiye kuri iyi ni ingingo y'ingenzi kuko abenegihugu b'u Rwanda by'umwihariko abafashwe bitwa ngo bahoze mu gisirikare cy'u Rwanda muri bakikirimo narababwiye yuko abo bantu bari abasirikare n'ubundi bakigikorera so ibintu barabiganiraho ariko iki kintu cy'umupaka niba ari igihugu gishobora imipaka mu gihe yabifunzwe kigomba gusafaringa igihugu cy'u Rwanda kuko igihugu cy'u Rwanda ni landlocked ntabwo gikora ku mazi ayo ariyo yose no kuvuga ngo kirakingiranye mu mugabane mu mubumbe mo hagati mu mugabane no kuvuga ngo nta nyanja n'imwe u Rwanda rukoraho noneho iki gihugu ni igihugu cya Kenya
icya Kenya niyo probability iza bwa mbere kuko mu by'ukuri niho bagiye bakoresha abantu muri rusange ariko aho ugomba gucaho akarongo kandi kugira ngo ugisobanukirwe ukacyitondera urebe no mu bantu babashije kwiyereza bakabona imbaraga zo gushimira uriya mudamu ati congratulation yuko igihugu cy'u Rwanda kitabaye muri bari no kwango ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Tanzania ni ikibazo gikomeye kizanaturika mu minsi igiye kuza vuba ahangaha muraza kubibona abajya bavuga ibya ya ntambara y'akarere ngira ngo ahangaha baba batangiye gukwikira ngo barebe iyo babandwa bazerekeza rero bwa munyamakuru umupaka wa Kenya ndetse n'ibyagutangaza kuba atari uherwaho kubera yuko u Rwanda rufite uruhare runini kuruta ahubwo niyo Kenya bari kuvuga Kenya kivakoreshaga n'ubutaka bwayo ariko nk'abasirikare narababwiye mu makuru y'ubutasi ni ukuvuga ngo abantu bakoordinatingaga n'uriya mugabo wagiye kureba Samia Suluhu so u Rwanda rero nirwo rwababarira muri ibi bintu ni ukuvuga ngo ni narwo rwagize uruhare runini ni narwo umupaka warwo ushobora gufungwa none se bwana munyamakuru kuki hagiyeyo uhagarariye u Rwanda kubonana na Samia ntageyo uhagarariye Kenya bisobanuye ikibazo cy'u Rwanda kirakomeye rero uyu mupaka w'u Rwanda kandi Tanzania nayo irabizi yuko igiye gukora revenge ndagira ngo ubwe bwa munyamakuru ko imyigaragambye imbere mu gihugu iyo yarangiye ndakumva cyane ni ukuvuga ngo ikibazo kiva enterine imbere muri Tanzania baragikemuye byararangiye kuko imikwa birakomeje bari guhiga babandi batari kwigaragaza bihishe bari gukora imigambi yindi ariko ku kibuga ngo kumyigaragambyo byo ngira ngo abadukurikiye barabizi yuko ibyo bintu badaheruka kubyumva ngo babonye bari kwigaragambya so rero no kwango Tanzania ubu yavuye mu gucunga izamu ryayo ubu yagiye kugira iki kwataka kundi mu kibuga cy'umupira w'amaguru ikipe yataka indi ikayigeza mu izamu igatera amapoto imipira mbese yabasatiriye ariko bakabyitwaramo neza barangiza bakagira ibiki bagakora counter attack ni ukuvuga ngo kandi counter attack nicyo naganire n'abakozi bacu mu Gisaka TV nta handi iri buberi ntabwo iri buze ngo batere u Rwanda cyangwa batere Kenya cyangwa Uganda hari ikibuga cy'imirwano cyatoranijwe hano muri Afurika icyo kibuga cy'imirwano ni Kongo Kongo Tanzania tugiye kuyibona yihigura ishyira imbaraga mu ngabo z'abarundi ziri hariya yewe nibyo nagutangaza ntutangiye wumva yishyushye yuko nayo igomba kohereza y'abasirikare iyi ntambara ya Kongo igiye gufata isura nshyashya ni ukuvuga ngo bigiye gufata indi rangi indi sura rero mu kurwana kwiza ugomba kurwana ukuta ku mirongo y'urugamba imbere ariko ukareba umwanzi n'aho akura imbaraga byatuma ukorohera kukuta ukabonogonora ku rugamba aho akura imbaraga rero u Rwanda rukoresha icyambu cya Dar es Salaam cyane kuruta uko gikoresha icyambu cya Mombasa cya Kenya bivuze rero ko mu gihe baba babafungiye imipaka biraba birangiye u Rwanda no guhita ruza ku mavi niyo mpamvu ubona nyine Nyamvumba yahise anyaruka ngo ajye gukumira ibyo bintu hafi Tanzania bashobora kubikora cyangwa babikore Tanzania nta ngaruka Kenya bashobora kuyifungira cyangwa bayifungiye kuko ingaruka ntabwo ziremereye cyane kubera ko iki gihugu cya Kenya gisanzwe gifite icyambu cyaracyo gikora ku nyanja kandi nk'iyo Dar es Salaam rero no kuvuga ngo abantu bagomba gukubitwa inkoni kandi bijanditse muri ibi bintu ni dede wongera mbabwira abadukurikiye bamaze kumenya dede wari bisigura ko amahigwe menshi y'umupaka ufungwa ari wa Tanzania n'igihugu cy'u Rwanda ni ukuvuga ngo aho niho amahirwe menshi iyo niyo probability nini yuko ari umupaka wafungwa birenze kuba ari umupaka wa Tanzania Kenya bitewe n'uko bwa munyamakuru umupaka n'ubwo wakoreshejwe cyane ariko ndagira ngo ubwire yuko ubucuruzi n'imihahiranire n'abaturage uburyo bagiye bafitanye similarite n'ahantu na Tanzania naho yabibaye nk'iyihannye ni ukuvuga ngo ni kwa gufatira umuntu ibihano nawe ukaba urikura byifatiye ni ukuvuga ngo barakeneranye babanye bakenyeranye ariko hano mu Rwanda
nta bintu dufite wakerekana ngo dore ngibi ibintu Tanzania iprofitira ku Rwanda. So rero niba tubakenera bo batadukenera tubakenera cyane kandi bo badukenera agace gashoboka bivuze ngo uwo muntu abari mu gukubita ikinyafuka cyumva. Ego urakoze cyane Mwami Gisaka. Reka tubanze dukubitire ngaha mu gihugu cya Tanzania nyene tuvuge ku kijanye n'imisako iri kirahaba uno munsi ugira gatatu w'imisako. Biravugwa cyane dufite amakuru avuga yuko hoba harimo abanyamahanga higwirije. Uyu munsi wa kane ko soraho gato uyu ni umunsi wa kane. Urakoze cyane. Bimwe yategetswe hari yagiye ibana mbere. Urakoze cyane. Kwa special yategetswe n'uwari umaze kuba umugaba w'ikenga w'ingabo nyakubahwa cyase madamu Samia Suluhu Hassan. So uyu rero mu munsi wa kane ntago ari wa gatatu wakomeza. Urakoze cyane kutugarurira hafi. Kujanye n'ino misako iri kiraba haravugwa yuko harimo abanyamahanga benshi bariko barafatirwa mu gihugu cya Tanzania cyane abanyakenya abaganda ndetse n'abanyarwanda ndetse n'abasirikare bakomeza gutogwa muri ino misako. Ibi navyo ni ikihe kintu bizohindura mu mibanire hagati y'ibino bihugu byacu bwana Musesangutse? Urakoze bwana munyamakuru, ariko kuri iriya nyuma twa tuvuyeho kubera ifitanye isano n'iki ngiki duhise dukomezaho kandi hari ikintu cy'ingenzi ntarimbashije guhuza neza tugahita tuyivaho kwihuse. Ndagira ngo mubwiye ko dutegereje ibigiye kuva hagati y'ibiganiro kugeza iyi saha dukoze ikiganiro ntabwo ndamenya icyavuyemo hagati ya Patrick Nyamvumba na presidence ya Tanzania. Ubwo uwo mupaka urafunga bijyanye n'ibyo bagize biki n'ibyo bawumvikanye. Rero reka tuze kubikurikirana tureba, ariko ibintu ntabwo byoroshye, nta nubwo umupaka ushobora kudafunga, ariko ibijyanye n'aho ku kigo cy'imirwanda byanze bikunze bigomba gufata indi sura, kuko turaza kubigarukaho. Wabonye CDF w'igisirikare cya Kenya hano mu Rwanda. Ikiganiro ni kirekire turabigarukaho. Ngarutse rero ku cyo warumbajije uti iyi misako iracyura iki, nta kindi no kugira irakomeza irarema umwuka mubi mu hagati y'ibi bihugu. Urumva already baraje batangiye bagaragaze, ntabwo baratangira gushyira ku mugaragaro. Niba mvuga ni amakuru y'ubutasi, hanyuma andi makuru makeya naho tujye kumva tukumva igipolisi gifite abo cyerekanye bake, ariko nta bantu cyafashe ku buryo ntekereza ko uyu Nyamvumba mu byane rwose atari umupaka gusa. Rero ubwiwe ni umubano w'ibihugu ugiye gufata indi ntera mu kuzamba, n'ibindi biragenda bihinduka. nk'ubwo tuvuze iby'imipaka yuko ishobora gufungwa kugira ngo ubucuruzi burahungabana. So bwana munyamakuru, harahungabana byinshi muri aka karere. Urakoze Mwami Gisaka. Reka twisubirire nyene ngaha muri Tanzania ku kijanye n'abo barahuye umunsi Samia Suluhu yimikwa canke arahirira gutwara kino gihugu cya Tanzania. Ashobora kutubwira bimwe mu byaranze runo rubanza, ndetse bavuga mu kirundi rw'imanza zimara zibiri. Ni ibihe bintu woba abantu bo batamenye ku bijanye nabo bitabiriye burya butumire bw'iyimikwa rya Samia Suluhu? Urakoze. Hari ibintu bitamenyekanye, ariko narababwiye nti ukuri kose kugaragara ari amakosa, ari ababyitwayemo neza, byose tugenda tubibona uko igihe nicyo kigenda kidefining icyari kiri kuba mu by'ukuri. Hari ku makuru y'ubutasi agenda ngeraho nyuma yanziyeho rimwe n'aya makuru ya y'uyu CDF wa Kenya wasuye uw'u Rwanda, yagombaga kuva mu Rwanda yerekeza igombaga kumara mu Rwanda iminsi 2, agahita azamuka yerekeza mu Uganda, ariko akabivunjamo yuko asura u Rwanda iminsi 4 bitewe n'impamvu tugiye kugira ibiki tugiye kuvugaho. Rero tugarutse ku byabaye nuko ngo bifitanye isano, ntabwo natandukiriye kubera yuko izi ngendo zihura n'icyo navuze ngo ni ya ntambara y'akarere iri gukomanga isaha ku isaha, wakumva rwambikanye gute. Ubwo Samia Suluhu yarahiraga twagiye tubona perezida Hakainde Hichilema, twabonye uwo bita ni Yusuf wa Muhammad Yusuf wa Somalia, tubona abahagarariye Zimbabwe, twabonyemo uhagarariye Burundi perezida
nyicyubahiro Ndayishimiye twabonyemo uhagarariye nuko twabonyemo abantu batandukanye ariko hari abandi tutabonye jewe nibajije bore bajuwe ariko kandi naye nabonye ko bitabiriye hari ahantu ariko mu byukuri nibaze kugarukaho abo bantu ni bande hari umwambasaderi uhagarariye Afrika y'Epfo muri Tanzania ariko mu bijyanye n'igisirikare bamwe bita ngo ni les attachés militaires umugabo yari yateranye ahura n'inzego z'umutekano za Tanzania zari ziyobowe na Samia Suluhu Hassan ahongera kandi ahura na nyiricyubahiro uyu Ndayishimiye naye maze kugarukaho nukuvuga ngo ngiye amakuru nsanzwe nyafite ariko ntabwo nabashe gusobanukirwa mu by'ukuri kugeza neza maze kwicarira ubutasi ndi kubwira none ahangaha aba bantu bari kwiga ku bijyanye no kuntu intambara igiye kugenda mu karere kuko Tanzania irabibona ko nta kundi kurokoka mu gihe iki gihugu ndavuga uyu mushotoranye uyu wacece tutarigeze agira icyo avuga mu gihe afite amahoro mu gihe akiri gukontorora ibintu bye biragoye yuko nayo izigera ibona amahoro nibwo rero nawe bagiye kugira iki kumucanaho umuriro hariya muri Kongo ibyo nibyo bigaga bano bamatse ibihugu kuri uruhande rw'aba agent na bamatse ibihugu nyirizina bamaze kubibona nabo twagiye kubona tubona CDF w'igisirikare cya Kenya aramanutse aje mu Rwanda yagombaga ku makuru yanjye y'ubutasi igisibiraga kitazamuka mu Buganda ariko babivunjemo yuko agomba kuguma mu Rwanda noneho Uganda ikohereza intumwa zayo ni ukuvuga ngo ejo ku itariki wowe ikiganiro kirajyaho ryari ariko ngiye kigomba kujyaho ejo ku itariki ya 7 ngo ejo ku gicamunsi ku makuru ufite niba gihindutse iyo delegasi n'abatekinisiye mu gisirikare cya UPDF kuba bari hano i Kigali bari kumwe n'uyu uyoboye cy'u Rwanda byongeye bari kumwe na kuri ubutasi n'ukuvuga ngo ni abatekinisiye mu by'intambara y'akarere yaje nuko nabivuga ibyabereye hafi Dar es Salaam ubwo Amini Dodoma ubwo bari abakuru b'ibihugu bari bitabiriye ruriya rubanza nta kindi bagombaga gukora contre attaque kuko control yo bari bayifite ntabwo ibi bintu byigeze bibarenga ubwo bavuga ngo Samia yahunze nababwiye ati ni ukuri niba umwanga agahinda karakwica niba umukunda kandi subiza umutima mu gitereko ntagira umudamu nta n'icya kabiri cyo kuba cyamuhungabanya cyangwa kigiye kurwanya CCM kuko amakuru bayakiriye mbere y'amezi 6 icyo kintu ntabwo kiba kigutunguye barabikotoreye mwarabibonye rero iriya nama uriya muhuro wabariye abantu by'umwihariko mu bijyanye n'igisirikare byari birebana n'iyi Kongo kuko Tanzania irazira Kongo ntugire ngo hari ikindi zira irazira Kongo irazira Uburundi burazira iki ni ukuvuga ngo ni muri wa mugambi wa Hima Empire uwo bibabaza anyihanganire rwose njye navuze yuko kuri nzajya kuvuga uko kuri ibigoramye ntabivuga imihoro ikaka nuko urakoze cyane mwami Gisaka mu gusozera n'amakuru yacu no muri yacu reka tukubikire ku kintu cyateye amakenga abantu benshi cyateye urujijo ni kintu President Paul Kagame President w'igihugu cyanyu asigaye yambarira ko munsi y'impuzu urakivuga ko iki ni kintu abanyarwanda muri kuvuga cyane narya mubone ko hari ivyahindutse ku busanzwe wabarongoye urakoze bwana munyamakuru ndagira ngo nkubwire yuko uyu mu President Paul Kagame wacu akunda abaho ubuzima bw'ibanga mu by'ukuri niwe utazigera cyo koresha ubundi ari kurahira sinzi umuhango yari arimo murantunge yaraje atubwira ati nimugire ngo naraye mu nzoga ngo nakarwara nagize ariko nako nimugire ngo ukarwara karakomeye ayo ni amagambo ye ngo ni ka gripe gasanzwe rero nkurikije ku muntu ubuzima bujyanye no uko ntawe umubaza ngo kumaze ukwezi amezi 2 utagaragara mu ruhame utitabira imirimo twagutoreye nta muntu ufite watinyuka kumubaza icyo kintu ahubwo bose baba bapfukamye hasi bavuga ati atubabarira atamenya ko tujye tunamutekerezaho ntabwo kubona amakuru amwe amuturutseho biba byoroshye turestima gusa amakuru njyewe na verifiye kandi yabaye ikimenya bose ntabwo ari mashya ntabwo ari bwa butasinjya mbabwira
icyo nsanzwe nuko ahora ajya muri controle hari mu Budage bitewe nuko bamubaze mu bwonko no kuvangura musaza mu mutwe we barahako. Allo? Uranyumva? Ndakumva. No kuvuga ngo agomba guhora yagiye muri controle. Uribuka igihe bamye bamubika neza bamubika tumusaza ari he katagaragara ukwezi gukenda kwihirika yaraburiwe irengero igihugu cyacitse ururondogoro. Kiriya gihe no kuvuga ngo ikibazo yari afite n'ubundi ni cya kindi kijyanye n'uburwayi bwe ahoramo muri controle. Icyo cyo dusanzwe tukizi. Ari abamurinda bagiye bagutoroka kuko umuntu umurinda wamugendagaho byaze bikunze abaza utubazo turi personnel kuri we twihariye tukurutundi wari we wese uko yabimenye. Rero ku kijyanye n'ikintu niba ari inyonjo niba ari igiki birasaba ngo tubihigiye twitegereze nyine ubwa nta yandi makuru tuba tugomba gushaka tukamenya ibyo ari byo. Ego hari abavuga yuko yoba ari diabete cyangwa ubundi bugwara yoba yarasanzwe agendana nk'amafrigo ndetse bakavuga ko bafise ingwara ya urinaire bigatuma agendana rugero mugira bikunde azarakora ivyo amapeti bezwe vyoroshe kumbure havugwa byinshi ariko reka tuzoma dutohoza kumbure zobazanira ukuri kwa byumami igisaka tuba tuvuze ibintu bitari bike reka ndagushimire cyane. Nanjye mushimiye ku giti cyawe ariko nkashimira n'abakunzi bacu bo badutegera bari baturutse kuri B-Info Plus Uwezo na Yaga nawe TV. Nano mu Gisaka ndabashimira muri abantu b'ingenzi kandi community yacu iri kwaguka cyane ngiwe biri kuntangaza bigaragaza ukuntu abanyarwanda tunyotewe ukuri n'ukuntu twarambiwe ikinyoma. Rero mukomereza aho ngaho mwiyandikishe mukora subscribe mukora kunzogera hanyuma kandi mukungura n'ibitekerezo ku ma WhatsApp yacu bwa makuru nicyo nasorezaho murakoze. Nuko karanca shimira cyane abantu bose babanyuma kino kiganiro nizera yuko byinshi twabiyaze byinshi umwami Gisaka yadufasha arabidutahuza. Reka renda batumire mu bindi biganiro byacu naho ubutaha. Bye bye.